guys, welcome back to my another vlog. So punya vlogs bangke. Sorry guys, asyik vidalu ni sini madius ni thon pamit vidalu. Patite penitum lam kening cianta sienta vidalu apini video cilang lang. Kuson tong ni so asini mina pensi voice over pinang koklos. Lagi ni hema solo. Lapen lepa fit bangge titila bangge jakong. Lagi ni supilo lai सबसे पेन अक्लेंग सिलो निहेम सिपेन ke asopo akling silo lapo bangketi nomor do pini keti nomor tu asopo nomor di lehen lapo bangke tepohai 3 number bang lo lapo bangke acho birthday lo 8 years kechok pini ke 20 April acho di pen hopo bangke naga pia sopolo 4th number sopolo jume kiri terang po lapen pula non candle kai bangke tepohai akleng lo bangke jakong ngara semaran de lo la bangke abong lo acho abong lo lapen hola jerjalin la arso so bangke tepohai akleng sia sopi lo lapen hopo kethe or somar suso bangta jakong terang pulo lake tepohai akleng sia sopolo lat pen po bangke 3 number tum lo lapen hula bangke 4 number tum lo lapang ki bisi lo baby susu bangke ini sini tum happy birthday ko anyalun kilun ke pa jumme ase ave love lo ning oi me lo ini ni video ko banai so lapen no video bangke guys happy birthday to you Apo bangke itelo apai lo lapo bangke cinita hai po mene manake cinia tum tame komen pitame lapo bangke tepohai lo lapo bangke tepohai lo 3 number tum ke ni ona paklang pon tu boy ite tum hanan stame kechumi yummy tasty 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 yummy keci pinse pala po bangke ini lo ne nini lo la po bangke ne mohor na paklang pon pede non bijit laki ini lo pen pu bangke cero lo lai tepohai lo la pu naga pia pen ahe masor lo tepohai lo ate mane he masor pen la tepohai ke twins satunge ke arjita isive lagi ni lo asapo ni he masor bang thece he masor bang bang tu ngapu bangke lok hai lo wala just machik blak achip pura ping hoi lok hai lo Abe hopo bangke tepohai akleng silo lapu bangke tepohai akleng silo lapu bangke tete lo latongke tete pen tepohai lo bangke ni hema lo ini sini tumlam kining jen te tumhan lam paning jen ining oit lo masya se avidele mait thon tete ta sab subase dutulang lani mait ke thon ki bhol jok lo lapo ke pisai pi nege 200 vet ki pi modo abidalo niride hema sorta 100 vet jinso me oi gift pi mo vedalo matha thek nama mangke untinge selfie ki chen log lo wow selfie ki chen log si kam ke thilo langtha jaho selfie kitchen dak komang ne sarpi tangali mo hola tani phanang pare lo ne hanang thinang ding elo ne bangat achieve oh si holang ta selfie chen kam nang therenti of bangke de bike si tum hemi si ra to ma film de to bang implement de photo thai tha tangal si photo ikli jaho Odi tingin on dwi keke culok lam nom waduh
सबसे bari है वो तो ngom 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 ke chumim ngom ngom noy lagi ser bulang tablet ot panan pin ngom 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 wala bang kacu lo ini sini acu pantai introduce ke en jo ho acu ta asia bedelo acu terang lo a class ke pining class 3 lo thak pen class idun ke difu dambas ko pen HK 8 years komple lo pinia bangke ini sini tuh lamcing kilo acupen asi awet lo no ning ami milos tami mo next pen kini care pa me pun careless bigla a youtuber ta kam nangi theke rock tak mat chon hair ke by the way puyan lo pinya video ke satu ka bye bye next video long le tong